Okay Datuk, sekarang saya tengok Datuk macam penyanyi rock lah kan, sebab dia tukar jadi rock. Alhamdulillah, memang situ saya nak. Saya one of the yang atas pagar sebelum ni tak berapa suka sangat Datuk Pop. Bila rock, wow, gila best kan. So lepas ni Datuk nak explore any genre lain ke, atau macam mana nak stick Saya ke? tak boleh paksa diri saya, but memang I always love rock, blues. Mesti saya layan. Macam because Beatles, saya kalau Beatles tu. But kalau playlist saya, kalau dalam kereta saya dengan lagu Spotify dalam kereta je, saya memang lagi yang rock je. That's why bila saya cakap kat Lisa, saya nak buat lagu rock, saya cakap, yeah, go for it, because I know that's your passion. So saya rasa InsyaAllah kalau dapat fans macam you yang macam atas pagar je, macam layan kat Yusri, that's what I want. Memang sebab nak. tadi yang Datuk nyanyi ada Wanna Miss a Thing tu kan, saya macam wow, Yusri boleh pergi tinggi macam tu. I'm so amazed lah. Thank you so much, thank you so much. Like I said, it was never demonstrated before, and somehow I think it's in the video juga that I realised after stop singing 2018 tu, I realised this masa saya buat Mask Singer. Masa buat Mask Singer, tiba because I wanted to, saya cakap kalau saya nyanyi lagu pop, orang akan sedar this is Yusri. I told the producers I only do it if you allow me to do rock songs. Tapi tiba-tiba aku boleh nyanyi lah Bunga Angkasa. Aku boleh nyanyi lah. Suddenly macam ni aku falsetto, kenapa sekarang boleh nyanyi. So I think that rest also, and also probably technique kot. You know, as you grow older, I don't say tiba-tiba suara bertambah rangy, tapi I think because knowing your voice, you kenal when to use your head voice, when you campuran suara sebagainya. I think just knowing it. Tapi I've always could hit that, tetapi not throughout the song. So macam tarik balik because that was the range before. But alhamdulillah I get to do what I want for this EP. So mau nak dikenali sebagai rock terus lepas ni atau? Harapnya macam tu lah, because kalau ada rezeki, honestly apa-apa Kiaru related, Sony, Kiaru as a band still under management dengan Sony. But for now cakap we're taking a break. Kita tak ada plan apa-apa. And saya dipahamkan juga ada orang ada plan sebagainya. And there's no point if any one of us buat album yang seperti Kiaru. So expect things from my brothers juga lah, benda-benda yang lain that you thought of us. Betul, kami expect a solo concert from you after this. Depends on the permintaan of also from sambutan.